खुरुमजरी STV पाव मियंग ताबीबसिंगबो तराम नौचरी अहनबदा मरुदा पाव चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंबांदा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ना एक्सप्रेस पब्लिक हेल्थ अवार्ड लिसिंगनी तरागनी पाल पिरकले दिदिम लंबी शेमन अमर मोइदुना बेस्ट एनएल ना इंटरनेट सर्विस पी बंगमदबदगी बिष्णुपुर अमदी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की मियामदा अकायबे पीरे अमदे इम्फाल तुरेल खोंग लम खोपचिन सिंह सरकार ने लेप्तना तकथोरकली हौजिक पाव संधोन पिजरी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुचिंग सरकार लाइरब सिंगिदमक येंगदुना चटखिबा जनवरी की तांग कुनगमाथोय स्टेटहुड डे नुमित हौदोखिबा चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग स्कीम गिदमकता इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ना एक्सप्रेस पब्लिक हेल्थ अवार्ड लिसिंग अनि तरागनिपाल मणिपुर सरकार पिरकले चटखिबा तांग निपाल दगी मापल फाउबा पुणे द लेबा नोवेटेल द पांगथोखिबा हेल्थ केयर सभा लिसिंग अनि तरागनिपाल द अवार्ड असे मणिपुर की हेल्थ की मिहुट ओइना हेल्थ केयर सभा द सरुग याखिबा हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोदा खुशनरखिबनी मसिग मतंगदा पुणे द हौजिक लेरिबा डॉक्टर के राजोना ISTV न्यूज द टेलीफोन की खुथांगदा वाफम कया थमलकले इनों तौबा इनोवेटिव करी तौबा लेके नांगे मोइना कोनी इनों नोई स्टेट उदोपा मयाम तौनदबा करी लेके नांगदा कोनी चिनी सरी हक्सेल तेंबा हैना अमन लै मसले जे कोई पीरिसि प्रजा सिंह डिसेबिलिटी होइबा विडो होइबा BPL फैमिली द लेबा मियोइ सिंह आदि SECC की सोशल इकोनॉमिक कास्ट से मखाद लेबा प्रजा सिंह दा यकोइना 2 लाख मावा फ्री द लाइंगी अदगा 50,000 मावना कोई प्राइवेट हेल्थ सेंटर डिसोशल द तौई हाइबम तामसी यकोइना फ्री हिदाक पी तौ मयाम जे कोइना प्रेजेंटेशन अमा तौएबा मसी तौ तार मतुंग दा कोइना फाइनली लमी निनी संग तौए कोइना कोई पीरकनी ने चटपज नते स्माइ तौ खरा खादर पद कोई स्टेट स्माइ तौ यावाना कोई नेशनल पुलिस नेशनल स्कीम मयाम सिंगी यावाना तौरगा दो फजना गमना ब पांचोपा लना असिगुंबा अनोब इनोवेशन अमसु औदोक्तना प्रजादा काननब तौबसे असिगुंबा पोस्ट असिदमक्ता याकोई फंजबा अवार्ड अमन तिदिम लंबी की नागियता लंबी पाकथोकनब सेमलिबा असिना BSNL के अंडरग्राउंड केबल कया तत्खरे मसिना मरम ओइदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अमदि चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेरिबा BSNL ना इंटरनेट लीज लाइन पीतुना चलाइबा सरकार की ऑफिस बैंक अमदि पोस्ट ऑफिस पुमनमक इंटरनेट सर्विस निंगथीना फंगदबदगी मियामदा चाउना खुदोंग चादबा मायोकनरे था अहुम मरी रोम फाजिलकपना मरम ओइदुना मरुएना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंगी मथौ निंगथीना पांगथोकपंगमद्रे ISTV न्यूज ना अखन्ना कोइना चतुर येंगसलुबदा पोस्ट ऑफिस अमदे बैंक सिंगदा इंटरनेट फेलर काउंटर क्लोज हाइना थादुना लेरंबा थेंगनरखी BSNL ना पीरिबा इंटरनेट सर्विस असिदा पेंदबा फोंदोकपगा लोइनाना मसिना मियामदा चाउना अकाइबा पीरे हाइना मियोय कयाना मागी मोट ISTV न्यूज ता फोंदोरकली SBI ऐसे थामा मुकेले SBI के अकाउंट हम ट्राई करो ये तो मुझे वो नंबर SBI की लिंक से आता है सो ऐ थोड़ी खागी थोड़ा से तब तक ले पे अकाउंट हम से आता है से मुझे फंड रिंग ने जाम कोई न चंग दिलो ओके ना और पेंशन के प्रशासन में तो तार नहीं नहीं आते का सब नहीं याद ना तुम्हारे में कोई ये बताना मतलब कहीं न जो खंगिंग बात हुआ हफ्ता हमारे मंदे हवाई युम दगी मतलब मांगे बड़ा मांगे लाइने बा लाइने ओके तो माइनस मु एरम जा मु हंदुई ने बा मु हंदुरी सेविंग स्कीम का इंश्योरेंस का पे लाइफ मस्ट लाइफ इंश्योरेंस का लाइफ कि बैंकिंग सेक्टर से प्रॉफिट ये फाइन बता का था कि दिया तो कर ले स्कीम कर ले वो ऑप्शनली हाल अच्छा मणिपुर नुमित निनी हुमनी खक्तंग लेप्तना नोंग चुबदा खुसेम की इचाव थोकपदगी ngaktoknaba tha nirong mamangdagi IFCG department na turel khonung tengthokpagi thabak chathari ngasi telepathy amadi officer colony gi maningda leba encroacher sing DC Imphal iski official sing yauna takhai khre miyam gi maikai dagi afaba khongthang asi sogalakpaga loinana aigi mi gi naidana takhai biu phongdok narakli hiramasida pawda mama
हौजे हौजे अखोइगे अनोब लेंगाक्सिना चथरइबा तुरेन खोनुंग सेंदोकपा अमदि तुरेन तोरबान सेंबगी थबकसिंगसि यामना चौखटनिंगाय यामना थिंथानिंगाय अमदि प्रजासिंगी यामना नुंगाइजबा थबक अमनि मसिगी मनुंगसिदा हौजिक मनुंग चन्ना अखोइना हाइजनिंगिदि हौजे हौजिक अइना लेपचरिबा जगासी एज अ मिनुथुंग तेलिबती क्रिमिटोरियम अखोइगी मफम सिमक्तदनि सिदा मुस्लिम प्रजा अमदि मेतै चिलनाव तेलि खरासु लै अरिबा पता अदगी अनोब खरासु यावरे मसिदा से तसेंगना मसि सेंदोकपदा लोइना लाकदरबे इसिंग इचाउगिदमक्ता तुरेन खोनुंग सेंदोकपगी थौरमजे मसि मियामना अपाम्ब थबकनि तौबतबु मसिदा मियोय खरासु लोइना युम कैसि लौथोकनबा हौरबनिना हाइरिबा हौजे हौजिकि मफम क्रिमिटोरियम सिमादि मसि लौथोकहनिंगी मसिना मरम ओइरगा अखोइगी होराइजोंटल ओइबा एरियानि मसि तुरेन कैनोसिदा चाउना ब्लॉक गोलापति मिनुथोंग हप्तासे यामना चाउना काइबगी मरम अमसु ओइ मसि काइबसिना इम्फाल ईस्ट की यौरिबनि मसिना मरम ओइरगा अखोइगी कंसर्न डीसीना चिंगबा मरि लेनबा हायर अथॉरिटी चिंगबसिंगना मुन्ना खंदरगा क्रिमिटोरियम ग्राउंड सिमदि अथुब मतमदा अतोपा अरेंजमेंट अमा तौबिबा नत्रगन मसि खरा पिक्चलहनबा हौजे अखोइना लैरिबा मफमसे इम्फाल मयोल मक्तदा संजनथोंग एरियादानि मफमसिदा अखोइंगा मकै खंगदे मियामनासु निंथिनासु खंगनदे मफमसे लैरिबसे यामना अंगकपगी मोंगनि अंगा मथोक्सिना तौरगदि पंग्यादा याय हाइबा मियामना ngangnaba wafamdo chapchana khoi thabak oina pangthoamena haibada haiman mathuloroi hojik aina lepsariba lambi sima imphal turigi tormani masigi torban si matamamada tata ani thainaba yaba phawgi changda pa aga leramba turel torban yamna ningthijana leramba turel torban amani adubu hojik aikoina thengnariba sidi turen torban sigi mathakta police outpost ama sajalame हारिबा आउटपोस्ट सिदा मिया चामगुंबा लैबा याबा अदुंबा पुलिस बेरेक का सुलेरमे हारिबा बेरेक सिमक तसेना तुरेन तोरबान जे थाचलगा साजलम मफमने अनौब लेंगाक्सिना होजिक मसि थुगाइरे छलान थोंदगे हौरगा होजिक फावदा मिनी थोंगी एरिया फावदा यामना निंथिना कोटले न्यू चेकोंगी एरिया कोटले कोटपगी थबकसिसु याम फुल स्विंग दे चथरी मियामना फावनाबदी कोले इबसिदा मिसक मा येंबिगनु अमगिसु हाइबल नाइदना कोट पतारगदी तेंग तारगदी पुन्ना तेम थोपिख्रो हाइबसिने लेंगाक्सिना होजि चथरइबा मोंगसिदी मदुगी फिउमदुदा खुदुंग इलगा चथबा माले मसि मखाताना चथानिंगबसु लै हेना ngangngai oiriba wafam amadi hoji aina hek lepsariba sigi oithangbada lairibasi akhigi matam amada lengak sasan pairamba cabinet minister MLA sing mayam ama yauri makhugi phaja garaba yum sing turen torban si tap na sajalaga pata tasanbagi fium ni lairibasi fium sina hangningai oreibasidi mafam si turen torban pakthorokpada turen khung tengokpada yawgodoribra natragana masi खा अमगा अतोपा थाइरगा चटकदोरिब्रा हाइबसुसु मियामना यामना खंगनिंगाय ओइबा वाफमने गगन शर्मागा लोइनाना पौजमजेबा रिचार्ड रंजन संजनथो अमरोमदा हाइंगांग चिंगे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की मनुंगदा आइन काइना काइरंग चिंगिया मुस्लिम की खुल चिंखोंगदा नौना साजिलम युम तरुक ngasi फॉरेस्ट सदर ईस्ट रेंज के आरो एलांगबम होमेना लुचिंगबा कांगबु अमना साजिलम युम सिंगादु तकथोखरे हौखिबा लिसिंग अनि तरागा मंगा के अक्टोबर कुनगा मरी दसु चिंखोंग ngasi की अकोइबदा साजिलम युम कुंथ्रागा मरी रोम तकथोखरबनी हाइरे ngasi युम सिदोखिबा दुगा मरी लेनाना आरो एलांगबम होमेना फोंदोरपदा युम सिंगासी नौना साजिले हाइबा पाउ फंगबदगे ngasi sidokpagi thabaksin asi chathbani kanaguma mioi amatana reserve forest area da yum sajinba yauna makhal amatagi thabak thorum sing tawba yade haibasi miyamna khangbiu ngasi sidokriba yum singasi mangjongnana masa na sidokna ba khanba laikhrabani Makatana hangang reserve forest area made Langol reserve forest area ki manungda ain kaina sajilibi yum sing ngasidagi tharga numit manganigi manungda masa na sidoktuna lawthok pinabasu apil torkli karigumba masa na lawthok trabade reserve forest ki matungina JCB sijinaduna yum singadu sidokpagi thabak chatharagani phongdorki ngasidagi tharga numit mangani manungda hangang amusung Langol maruina phom asida akoi vision tawjaragani aduna ngasigi sigi ai kodong chabala mayam haijari apam hangang amasung Langol da tapiriba mi kudimangna ngasi mi mangani manda masam sana khangna mai encroach to bari da handok piro natragdi akoina je CB amasung ate sinaraga soina thugai ragani adana mayam panmakta masi appeal tawjari
थासिगी तराग तरुक्ता इम्फाल दा लाकदोरिबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खोंगचत किदमक लुआंग पोकपा क्रिकेट ग्राउंड दा लुआंग संगबम दा सेमगत सागलिबसिंग चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन ngasi yengsinkhre खोंगचत अदुदा चीफ सेक्रेटरी आर रश्मि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेश बाबू अमसुंग अतै डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंग लोइनके सेमगत सागलिबसिंग मतम चाना लोइसननबा चीफ मिनिस्टर न पौताक पिखि Health Center L Jayant Kumar ngasi tongan mafam singda primary health center, primary health sub center, operation theatre block sangabaga loinana community health center amadi sub district hospital sanana ba jatra hunkre. Minister ki khongchat aduda tribal affairs and hills ki minister N Kaisi, PHED minister Losi Dikho, social welfare minister Nemcha Kipgen yauna ate official kaya so sarugya ki ngasi sangga kiba mafam sing adudi tadubida laiba primary health center phaibungi primary health center paumata da laiba primary health center amadi chawainu da laiba primary health sub center ni jatra hun kiba mafam sing adudi tadubi community health center makhan primary health center amadi mau da laiba sub district hospital ni Minister Jayant Kumar na ana laingi lamda manpower ki award passing mention na pathabak paikat pahore district hospital leitaba district singi hospital sab horgani upgrade tawriba health center singda tangai fadaba machak sing leire laina singda ki ngakthokna na ba section thorang isa nasu lokhat pagaloina na angang singda matam chana hidak kapthokna na ba mama mapa oibe singna su honabi haiki the Manipur da soidi se sarkar ki numu hai gadi अरे सरकार की निमा पूरी याद तो बने हैं कि छुपाए पकाई भी तो है ना सरकार की निहाई से किसी ने तो इंटरव्यू मतलब मधुरी मीनिंग में कर दिया था सरकार की निहाई ताकि it belongs to you हाई बने को it's your own property अतः it's your own property में हरे कमरे इंसान होते आई ने चुनने इंसान हाउ में तो बिगिन हाई बगी आई चापुम दा आई किचन में चलना का चप्पू ठोका के इंसान हाउ तो बनते हैं वाखल जब मनमोहन ता नुकसीना ना अदमाई तो अमगा की मधुरी लेवल वखल खाना मतलब पाऊंगा कि कोई सोसाइटी से यामन नुकसीबो यामन फजर मतलब सोसाइटी होगी नहीं गली Joint Struggle Committee Electricity Department के member मरकता लैरिबा misunderstanding असी member पुनः खनदुना वकल तामिनसी हाइना committee असिना सिंधुना ngasi Manipur Press Club ता पाउमी सिंगा उनबा मिफम अमा पांगथोक्रे पाउमी सिंगा वांगांगलेदुना committee सिगी president L Krishna na फोंदोखिबदा मतम खरा की ममांगदा downsizing तौबदा यावखिबा department असिगी employees सिंगी committee असिना लिसिंगनी तरागा निथोइदगी court ta case leptuna लाकलबा मतुंग ngasi cabinet मिफम फमलबा matungda employees singi decision amal lauragani haina leiringai chairak asida committee ki members singi marakta gyan tanada ba yaw bahibasi laibak thibani haike pau phaudok na bawali basi punawari sanaduna khangmina si haiba wafam mahakna phangdoki naso togiran ni haibagi thajaba bibiba matum chirdi aikoi maset tanaba amaga wakalon manataba se masi tonono si aikoi pusilaga Ojik phumpham thoba thabuk sing se loktorga miyam awabasu kalase haduge wakalonda miya ki sama e phaminarga ma knowledge on to ko senai ko tumjaban Yaripok top chingthage nongpok ningthau panthoibi haraubagi lairoi numita tangkhul sariba miyoida khongpakna kawi haibagi maralda miyamna phubadagi laikhidraba Yaripok top chingtha mathak lekaidagi moirangthem mega mihat ki matangda semkiba jesina maraleba mihat pasing puthu haidura ngasidagi Yaripok ki akoibada general strike hokre General strike asigi mangoinana Yaripok kaithel thong hangnakide Yaripok ki akoibada chauna akaiba pikre lambi da makalamatagi gari chalhan khidre Yaripok thongkhongdasu miyamna wakat mifam phamduna mihat pami phabiyo haina dabi tawki khongjang aduda saruk yakiba miyoi amana phongdorakpada mara leba miyoi sing masak taklaba phawba haujik phawba police na phadana leiribagi maram karigino haike असीबजी हुजिबो फै मै फाद पुथुटिबोगी अखोय लौजर नखोय लेजरी अदुगा मोइना मसी फाबगी महुता मेहाबजे फाब महुता अखोय मैसा लांगी बा अखोय तोरि बजी मनाक्ति मुंगी मैसा लांगी बा मैसा लांगी मुंगी नादा पुलिस मयाम जिना अखोय संबी बा अखोय नासा लेबेगी केदे दा का वरगी सिनेना वादि पेन दा बाइनो आइ खाइजबो मसी अखोयना मेहाबजे पुथुटिबोगी अखोय मखन बखागी क्या जंग क्या मखन क्या जंगरत Amaramda Yaripok ban thasi ki taraga nithoige numidang wairam pung mari phawba komthokre matamasi phawbu manungda mara leba miyoi sing government na phaduna puthoktrabade mathangi numita ki civil society organization singa akan bakhongjang changsingani hari
मेघबु मियाम चंगदुना फुबनी हाइबा वीडियो फुटेज अमा सोशल मीडिया दा थादरकली चेरेक सिदा लाइबक थिबा थौदो असि मतंगदा ngasi sana konungda ningthau leisemba sana jaubana mayai tangbal lauduna ultra sanglen ukal maibaloisang penaloisang amasung maibi loisang ki apunba mifam ama pangthoktuna makha taba warep ama leptriba phawba numitu da hau saba tairem mani khomba amasung maibi bala khudaktagi laigi thoram thaudada athingba thamba haina yanakrai laibungi harauba committee gi mathakta karamba thabak lokhatkadagi haibagi matangda su kupna khana naina khigani hairi Education Habisi Society Asibu Chaukat Hananabagi Youngland Saruni Haina Education Minister T.S. Radhesyamna Fongdokre. Wapa Masingasi Service Shiksha Abhiyangi Makada Hauzik Ladiba BJP na Luchingba Sarkar Sige Thakayama Chupna Sangabagi Thorongi Sarukama Oina Kangpokpi District Manung Channa Laiba Tujang Part 2 Upper Primary School, Saraswati Hindi Primary School, Saikojang Primary School, Chanmari Primary School, Thonte Primary School, Amade Mokuli Primary School ki building sing Sangabagi Thoramda Phongdokhibani. Thoramatuda Social Welfare Minister Nemchakib Gyan, DC Kangpokpi Pradeep Chandram, Additional DC Balkrishna Haisnam, SDC, SDO, Amade Atay Official Sing Yauna Mairoi Kya Sosorgyake. Minister Radhesyam na makatana phongdokhibada school haibasti pigliba angang singbu nauringai dagi yamna phajaba ningthiba mawongda semba yaba adugumba mafamne loinana tongan ba kanglup singi dharma jat kuchu khena balaitana mahai masing tamba yaba holy place ni haike ngasi sangariba school building singase lamdam adongi miyamna masa gi ni khanna asoy angam thoktanaba ngak sel haningbagi apamba su phongdoke Local MLA Oibeda Natana Social Welfare Minister Su Oiriba Nemchakib Gyana Sarkar asina education sector the local iba khongthang asida cooperation pibinaba loinana building singasi isa gini khanangak senbinaba so appeal tawke Makatana Minister Anina Kaithel Mangi Government High School da Suchatuna Yengsinke Khongjat aduda school asibo higher secondary thakta onkhatnaba miyamgi apambadu Chief Minister ga tanaduna kari tawba yabagi haibadu yengsinduna praja singi apambadu mangphaungnana ba hotnagi haiki Amarumda Thado Students Association a Kaubru Laikadagi Tendong Yang Pawagi Lambi Uful Haubuna Maram Oraga Chathok Chasin Tawbada Mairoi Singna Thengnariba Awaba Singi Matangda Manipur Sarkar da Pishin Kiba Ultimatum Adubu Saugatuna Kangpokpi District Tongan ba Community Singi Mairoi Singna Association Asida Angamba Mateng Pangani Haikre Modbungdagi Mairoi Amana Phongdorokpada Uful Haubuna Maram Oraga Mairoi Singna Chathok Chasin Tawbada Chauna Awaba Mayoknare Masina Tongan ba Laina Tina Kaya po alang nagbagi Machak Oire Haire Maram Masina Hiram Masida Mari Laina ba Singna Mideng Changbiyo Haike Makatana Thado Students Association na Changsilak Bakhongjang Kuding Makta Mairoi Singna Mateng Pangani Haire Amaromda Cookie Students Organization Southern Hills Nasu All Tribal Students Union Manipur na tongan ba dabi kaya kaloina na changsili bakhongjang busagatuna ZEO Kangpokpi Solon Sinkre Guest o Southern Hills ki President Thanglen Kipgyana Phongdokpada Kangpokpi ta lediba ZEO gi office asi upgrade tawgadabani loinana darkar leba infrastructure sing shuna thambigadabani haike Mamang Thagi Taraga Mapaldagi Manipuri Tongan ba mafrum kaya da numit kuni chupna chatharkiba workshop and production of Moirang Sai ngasi Bisnupur District Manung Channa Laiba Moirang Oksongbung Mamang Laikai Delotion Kre Sanginatak Academy New Delhi Amadi Puari ki Khongul Libelo Manipur ga loinana Konjengbam Parijat Memorial Observation ka punna sinduna Laikhidraba Konjengbam Parijat ki Kumon Thorunga Mari Lainana Pangthokiba Thorum Adugi Loishin Bagi Thorumda BJP ki Senior Member T.S. Shurbinot Puari Khongul Libelo ki President W. Kulabidu Amadi Hanagi Art and Culture Director Dr. K. Sushila Devina Marueba Mithunglen Singh Oike Dr. Susila na phongdokibada Manipur gi ariba culture sing yokhatnaba made haugalakliba tungi yumbirel oirakadoriba naharol kayada Manipur gi culture asi mamut tana khanghananaba pandam galoinana pangthokpa thoramni haiki Manipur gi sangnai rabi khunungisai saisakpi lorembam bedabati devi gi sebak singna khunungisai amadi ariba matamda sangna sonaramba saisak kaya sukhudol tamki
Ringui Luira Fanitkam Cultural Festival Ukrul District Ringui Village da Nat ki oiba jagoi seikaloina na pangthokre. Mars tara dagi horaga numit mangani chupna pangthokadaba festival haudokpagi thoramda Pungyar Kendra ki MLA Leisho Keshing Ringui Village ki headman Atem Esimre Village Authority ki luchingba singsu sarugyake thoramadu da wangang laduna MLA Leisho na Asingba se swing festival pangthokpana hogalakliba nahasingda nat amadi culture gi maramda khanganbada natana masa masagi identity khanganduna mitop ki matau tambana isagi nat saktam mangslakli basidagi kanba ngamgani asingba thoramasi atai khungang singda chauna pangthok nadrabadi Ringui village da chauna pangthokpa thagatningai ni haiki akhoi gi thaina gi ipu ipa na chatlamba puare gi thabak singsi karamai jatkadabano harjibujiki thokra youngster generation singsina karamai akoi gi history oiba akoi gi culture oibsi mai maintain tawsige masi shem sige harsi ponnabsi ringui si number 1 Ozada Kuthabagi Tawong Amohana to Aloidabani Haina All Manipur College Teachers Association Amagtana Thadorpa Cherol Amanakang Lagli. Oza Guru Masakang Daba Mama Mapada Kuthaba Mahiroi Singili Chata Amuba Kali Teshiliba Tawongasi Matungda Muhana to Aloidabani Hari. Hosi Paugi Mertana Temra Brematang Lominasi. Ogo, Quick Zone Gidi Tatis College di Mamal Suma Pongkuding Chamane Yosumang Roy Pista Salavina Adu Sumatakta Superlink Footing of Mamum Pilicity Tas Electric Drum Notion Bogum na Yotish Bear Dudi Sanagi Mohut Yang Sinbia Changi labor solak padagi producing attaba akchak choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta nairba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule bu changi nisnabiyo Kanano? Kayo kayo piyo. Masipum na. Loy lebede gari ahan maga tong mangam drone. Hura laga tongni khali ba namai doi kaidro. Senbun puthoga leibedi ngamdra. Senbun puthokna leiba ngamdra su Imphal Finance ta salo. Ai ju ahan ba lei ngamdra Imphal Finance tege loan oine lori. Imphal Finance na nongmudi manung de gari loan lobu yabni tong chaba pijeri. Adom na pam khali gari kudingma lobu be yagni. Goods and Services Tax GST da register tawbiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawbi February thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba March kitang kundan sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawbi Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Breaking matungda amukana taramnok cheri makataba pauda Mamang chahigi July kungamapanda hu chenba yu thaklubadaki laikhidraba miyoi manga ki imungda government ki maikei dagi lupa lakh ani ki mateng pikre ngasi wangkoi kendra ki MLA o lukhoi gi quarter da pangthokpa thoram amada senfam sing adu khushna ki bani thoram adu da SDO Lilong KH Umanand susarugyake MLA o lukhoi na laikhidraba sing imung manungna nanghoriba awaba kaya adu yenglaga Chief Minister ki meeting makhada senfam asi pibani matam khudingmakta mayai kabat chinjak tagi lapna laibana Punamaki Pabo Oigani Hike. Which he coined a void of Mamba, Madugi spirit, Madugi Taunado, Madungamaka, a koi, Sigumba, Maitaba, like a Tiba to books, Jams, percentage, and the Doris. On the lake of a market, like it, you Manum family, the Piananti, and watching is in the Manunga.
ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯃꯁꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯒꯗꯧꯕ ꯚꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ. Fortis Hospital, New Delhi na sinduna World Kidney amasung International Women's Day thoram Classic Grande da pangthokre. Thoram adu hospital asigi super specialist Sanjit Gulapi, thabaktai potharaba urologist Dr. S. Rajan, Janims ki orthogi head of department Dr. I. Ibom Chamasung, Birla Hobizam Susaryaki. Awareness thoram asina kidney shilabamyo singda chauna kanaba piki. Security na ngasi phawbada lupa crore chamaga kun lakh marbudra mapalonggi kani pambi yantat pangamle haina Narcotics and Affairs of Border SP Basuna phongdokre. Imphal da laiba napki office ta pangthokpa pawgi mifam amana SP na makata na ngasisu cycle sub division ge hangoi pata apunba timna kani pambi paktak na yantatki. Mahak masamak na luchingba tim aduda NCP Taresuba MR Imphal East Police Cycle Police Forest amasung Horticulture Department ki official sing yauke puna ekar marifu humdorom da tharamba kani pambi yantatuna mangan kre masigi value na lupa crore manga ga lakh marifu mathoirom oigani haiki Kuji ko akhoi na toribo operation je siga tharga 36 joint operations department mam yaure NAV yaure NCB yaure district police district administrative staff mam yaure kuji ko 36 joint operations tore adu kuji ko total akhoi acres mangan leiji 1837 ngasi gi je yaure aduga sigi value na kya rupees ta pathoga onthor kani hairagadi around 130 crore exact hairagana 128 crore 59 lakhs opium akoina manghan gre Ngarang numidang Technopol District SP Dr. Ibom Chagi Mideng Makhada More Commando Naf amadi police ki apun bakangbu amana More ward number 2 manaktagi Myanmar gi drug lalon ba mioema phare pharaba mio si maming Ujolin chahi kunthra humdoi engine mine dagi ni hare mangon dagi heroin powder packet kunthra WY tablet piece chani marbudra ni pan phangle hare PIC Minister Losi Dikona Yaripok Urban Water Supply Scheme Semgat Sagatuna Miamda Afaba Thaknaba Ising Phangalagani haina thajaba pirambadagi ngasi matam sangna sengdok pidana laklaba water supply scheme asi Bamon Leka Youth Club Yaripok Bisnu Naha Youth Federation Yaripok Bisnu Naha Mamang Leka Club amasung kungataruk suba Assam Rifles ka khusannaduna sengdokre Scheme asi chahi taraga mangarom surakpana reservoir yauna tank taret ki manungda ani amade laikhom hajinduna leire filter tank sing hena luthana leibadagi fel oislakibasi mari leinaba singna semjin chajin bina bapungning chingslakbi Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Ramsagi Makhada Jiribam ki Lal Pani High School da Saba Vocational Room amade Jakuradhur ge Netaji High School da Saba Library Room ngase Kendra sige MLA na sangakre thoromaduda Jiribam District ki DC Robert Khetrimeum SP MUB ZEO Thomas Koireng su sargyake Thoromaduda wangangladuna MLA Asavudina Mahiroi Singna Masa Masagi Mamalon galoinana Manipuri lol su hainana bakhona si haina appeal tawke Manamaka Taraduna School ki Lairiba Property Sing Ningthijana Thamna Honasi Maroina Arapa Mapamdagi Mapamasida School ki Ojawana posting Lakpasna Mahiroi Singda Jang Naina Takpi Tambibaki Kudong Chadaba Mayok Nadavanate Mari Lenaba Singa Tanaduna Semdok Nabahonage Haibage Tazaba Pongdoke Makatana MLA na Jakuradur da Lairiba Life Farmland Mahabir Bari de Chatpagaloina na Mapamatu da Mahaki Local Area Development Pandagi Lupa Lak Nipan Changna Semgaliba Staircase Swing Sinki Handak Delhi dagi Impal Power Cycle Thoraga Lakiba Moirang Film Lekai dagi Film Rohan Singh ngasi Mahaki Loina Basinga Manipur tour Taunaraba Nokchup Thangba Kanglagi Sanathongdagi Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Syam Nalam Thakre Anti-pollution, anti-drug haiba pausel putuna chankiba khongchat adugi matangda Minister Karam Syam na haikibada Tampaki mitin ba mafam sing yauna school college kaya da changduna cycle thawbagi kanaba amade nature ka friendly oiriba pollution control tawba haksang da kanaba kaya ki matangda miyam da awareness piduna khangan ba mathau tai haike
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯐꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯗꯩ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯔꯣꯍꯤꯟꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣꯍꯤꯟ ꯁꯥꯏꯀꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ Mapichel damna solaba nongdam tangkul kulgi imung jamaga kunda project asina phangpham thokpa compensation pithokriba phawba damasi sangaba yaroi haina Mapichel dam affected chingtam organization amade nongdam tangkulgi khunja singna phongdokri khulasida leiba organization ki office da pangthokpa pawgi mifam amada lup asigi wangang loi Gerson Sarana damasi sab horamdai lising machamapal marbudrada survey tawraba matung yumthong jamaga kunga taruk asigi punna lupa lak aniga lising humbadra mathoi yumthong amamamda lupa lising ahum piraga matung da pifam thokpa loina pigani haiduna khul hongdok nakibani adubu ngasi phawba government na pigani hairaga pidana lakri Manipur ki governor amadi chief minister da hanna thajaba pirakibada natana prime minister ki office na so thabak oina pangthokna ba khangalakpa laikrabasu nongdam tangkul gi phangpham thokpa senpham pibidana lairi haiki Mugoi dam se khoina lepak se pirga field tawkre success oi hankre adu compensation demand su pite la phong gi su nongdam go ki su the same akhoi ki demand di hujik su process di lei government ti pi ga hang de hai adu ka dong bi gi da thang de akhoi ning thau sa asi ki demand se khitan people ki praja ki se khra phang bi yar de hai jama so koi chain chem di organize amadi su cha pam su cha ba wai du kum su khra lei adu akhoi ta sinama te akhoi split of den de akhoi fraction ta hi den de Directorate of Environment na sinduna jum tawriba singi hingnana bagi lambi amala anbaga loinana mahusagi phibam ngakna bahonabada thengnariba singnaba singi matangda numinini chathagadaba workshop ama trade center more da hokre haudokpagi thoramda Professor N Mahendra Environment ke Deputy Director Dr. T Brajakumar ADC More N Bankim Metai Council More ki President M Thoiba Ekodong ki President RK Sanayama MMCM ge Jalaluddin Tamil Sangam ge Mohansu Sarugaki Wangu Laifam Primary Health Center bu Nauna Community Health Center oina on khalakpada harau nungai ba phongtokpagi thoram ama Wangu Laifam da pangthokre thoram adu da sugnu kendra gi MLA K Ranjit Wangu GP gi Pradhan L Sarat Headmaster oiramba N Dhananjoy Su Sargyaki MLA K Ranjit na center asigi darkar oiba machak mathung khudingmak phanganna ba khonagani haiki Waikong haibase sugnu kendra ga hyanglam kendra ga tainwa population se no ke matik yam ana masi maram chai haina primary health center wa ulai pham sina wa waikong sub center sida health center onkhai khare sugnu da le ba community health center sida wa ulai pham da pore sugnu na sub district hospital yo sidi on gre District Legal Services Authority Chandel gi makhada Legal Aid Clinic Nungorok amade Neshna Punna Sinduna Nomgi oiba JJ Act amade Pokso Act ki matangda Legal Awareness Thoram ama KG VV School Aimol Khulenda pangthokre Thoramatu Child Welfare Committee Imphal West ki Chairperson Raj Kishore Nech ki District Coordinator D Khalim CWC Chandel gi member Akuf Aimol Susargyaki Suspension of operation the lady Bahaubism Dilipna Atheng ba hingda khulai puraga chatuna mi hat base government ke achauba soibani yaksang manung da mahak na mi hat kiba langmai dong gi miam na yaning de haire ma ki mathakta ain gi oba chap chap thabak lokhat kadabani nupi manbi ani chenaram liba asisu makoi gi ijat chokpa maramna nupi manbi singi association singda che thaduna khangan bagal loinana Bisnupur da nupi manbi singi thabak thorum da athing ba thamba haina su miam gi mi phamna warep lokre SGY ki makhada Bisnupur district ke manung chanalaiba Thinungai Gram Panchayat Model Village ama oina MP Dr. T Mainana haudokre thoramatu da Bisnupur kendra ke MLA Govindas Konthaujam DST Pawan Yadav Thinungai GP ki Pradhan N Bhagavati Susargyaki MP T Mainana India ki President na laibak asida laiba khungang amati nupi sing thong manana chawkhat hannaba ki pandam da paikhat ba thausilamane Gram Panchayat asi Model Village ama ohenbada miamna sokat famtu ihaiki Angang sing in sami namin ama hariban mi rasida ako angang min chalan ba ako gram sabha sida ko ang hawdo se ba ko
यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह की थासी की तरह मंगादा मोरे खोंसत की येंगा पुलिस ने ngasisu होमगार्ड बैंक अमदे मॉलहोय बैंक ता थीबा हुंबगी थबक चथखरे पुनमियोय खुंबुद्रा मंगारोम मफम अदुदा वेरिफिकेशन चथक खिबग लोइनाना मिफा मिफुंदी यावखिदे IUCP की जनरल मैनेजर मैनेजर बैंकिंग की मथकता KCP ने सीखिबा मराल अदो अचुम्बा लंगला लंजिल खंगदना मराल थंजिन खिबा नते मखोय अनीना मीडिया की थोंगदा सेंगतोखिबा दो मसागी मराल कुपसिननब होनबनी हाइना लुब असिगी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी की मेंबर इंचार्ज मंगाल की चेरोल अमना मराल सिरकली जी थरक सना अमसुंग NG प्रियो गोपाल अनी की मथकता लुबना थमखिबा वारोल सिंह अदुगी मथकता चेरोलसना मयेक सिंगबा वाफम कया मखाताना थमलकली मखोय अनी की थवोंग लुबना तराइना लौरोय मखोयना लंजखिबा मराल सिंह मसाना याजबगा लोइनाना मियामदा चंगजगदबनी मखोय अनी की मथकता लुबना थमलिबा मीटिंग असी इम्फाल अर्बान कोऑपरेटिव बैंक कन्नबनी हाइरी SP जिरीबाम पुलिस की मीटिंग मखादा जिरीबाम की कालीनगर थीबा हुंबगी थबक चथखरे अयुक पुंग 8 की मापल फाव चथखिबदुदा चौराकना मियोय चमंगारोम अममम त ओइना वेरिफिकेशन चथखि मखोय की मनुंगदा मरी लेनबा मसागी सक्ताकचे यावदबा मियोय कुनगा माथोय फागतुना मखा ताना वाहुंग पाहुंग तौनबगी दमक जिरीबाम पुलिस स्टेशन दा सिनखरे ओइनाम केंद्र की MLA L राधाकिशोर की मयुम पांथोकपा BJP की थौरम अमका मरी लेनना सोशल मीडिया दा MLA मसामकना थागतपा फोटोदा MLA की इज्जत सोकपा याबा वाही वता सिजनतुना कमेंट पीरुबा मियोय अमा MLA की मयुम दा लाक्तुना सेंगदोखरे नातै चातबा वाही वता सिजनतुना कमेंट पीरुबा मियोय अदुदी पुखरंबम सुभाष चंद्र चही कुनगतरुक अपोकपा समुंगौ ngaikong खुलेन मनिंग लेकाइदगिनी माकु MLA ना ngakpibaga loinana mak masanasu asingba thong asi matung amana tawjararoi haibaga loinana miyamnasu tawbitanaba phongdoki कोलकाता दा स्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर EZCC ने सिंधर पांथोकलिबा निपान सुबा ओलंपिक थिएटर दा संगाई आर्टिस्ट एसोसिएशन की सुमांगलीला नुंगसीबी अबेम माय पाकना उतख्रे निंगसिंग बयाबदे संगाई आर्टिस्ट एसोसिएशन हौकिबा चही लिसिंगनी तरागा तरुक्तसु नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दा पांथोकिबा इंटरनेशनल फेस्टिवल दा सरुक याख्रबा सुमांगलीला पार्टी अमनी हंदकसु NSD न खलकपदगी सुमांगलीला से उठकिबनी ओलंपिक थिएटर चही मरी खुदी की पांथोकपा फेस्टिवल नि लोइनाना हंदक पांथोकलिबसना इंडिया दा इहान हनबा ओइना पांथोकपनी अवांग नोंपोक लमदम की तोंगान तोंगान स्टेट मंगा दलेबा कृषि विज्ञान केंद्र KVK निफुगनी थोइगे चही असिदा पांथोकदबा थबक थौरम सिंगी मरमदा खन्ना नैनबगी थौरम अमंगसे उल्लौ दलेबा KVK बिष्णुपुर की कॉन्फ्रेंस हॉल दा होदोखरे होदोपगी थौरम अदुदा हानगी MP अमसुंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट की चेयरमैन TS चाउबा आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर IC भट्टाचार्य सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल की देन डॉक्टर RK शाह मदे तोंगान तोंगान बा KVK गे मरोइबा मियोय के असुसरु याखे थौरम अदुदा वांगांगदुना TS चाउबना भारत की प्राइम मिनिस्टर ना एग्रीकल्चरल सेक्टर बो अखन्नबा मीटिंग थमदुना चही मगी चाथोक पुथोकलिबा मफम सिंगसी चही अमदा अनिरक अहुमलक चाथोक पुथोकनबा पांदम थमलिबसी अचुंबा खोंथांगनी KVK ना लौरिबा थौदांगसी अचौबा सिंथानिंगाइनी हाइके Agricultural Technology Application Research Institute Atari Zone 7 Meghalaya Amadi Udlo Joint Farming cum Pisciculture Cooperative Society Bisnupur na Sindar Pangthokpa Thormasi Numit Khara Chathakigani Hari Education as Department ki Employees Single Service Book Digitization Tawbagi Thabak Imphal ki Directorate Office खक्ता तौबगी महत्ता मरी लेना ZEO ऑफिस सिंग द सुतोहनगदबनी हाइना ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ZEO ऑफिस थिंगबगी खोंजंग चंगसिनख्रे जेलेरों स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर न खोंजंग असि सौगतपगा लोइनाना ZEO ऑफिस तमेंगलोंगदा खोंजंग चंगसिनखि यूनियन की वांगांग लोइना हनब तांके की ओइना चंगसलिबा खोंजंग असिदा गवर्नमेंट न थबक लौखलक्त्रबदी बनम सुंग ब्लॉकेट फावबा चंगसलकपा याय हाइखि
Writers Union Manipur Sinduna M. Ajarun Kavir ne iba thaze ki pausel mingthon ba sareng lairik ama Manipur Press Club ta phongkre thormaduda Manipur Sahitya Parishad ki President Professor T.S. Tombe, retired MCFs Abdul Salam, DDU Kaushal Kendra Dhanamanjuri Community College ki Director Dr. Rahezuddin Sheikh, Jam College of Arts ki Oja Sarat Chandra Longjam basu sarya ki Handak Nauna Sem Kiba Kaksing District Lejeroi, Thobal District Leng the Lejegi Haina, Irong Chesabagi Prajasing Wakan Mipam Amachatakre. Irong Chesaba Development Forum Amadi Irong Chesaba Gram Panchayat Anin Sindura Pangto Kibawakan Mipam Aduda, Maibam Uchiwa Jila Parishad Member MD Fakarudin, Irong Chesaba Gram Panchayat Ki Pradhan MD Islur Rahman, All Manipur Jamitul Umahi General Secretary Su Sarwyaki. Hauzik Sanabagi Pau Muk Pizari. Ngasi Sanabagi Pau da Mamang Tagitang Kungumdoi de Kungamanga Pava Karnataka ge Nepal Pangtoki Nepal Subamadi Mapal Suba Sub Junior Senior National Langri Championship ta Sarbiaruba Sanarusing Opagi Thorum Ama Wangbalgi Nupas Sang the Pangtokre Pangtokiba Championship Aduda Sub Junior Boys na winner Amade Senior Men's na runner sub take Nupi Machagi Junior na Ahum Suba position take Thoramadu da Kambo Kendra Hanagi MLA Olandhoni Wangban Gram Panchayat ki Pradhan H Manimacha Amade Atay Mui ki Asusarwyaki Tata Trustna sponsor Taraga All Manipur Football Association gi mideng makada the Sports and Education Center made Private Sports Academy Guwahati na sinduna chahi taruk tage taraga mari phawgi manungda leiriba nupi macha amadi nupa macha singe grassroots football coaching program ama Thambal No Sports Complex Poiro Khongjilda Mars taraga manga tagi hauragani haina Sports and Education Center Poiro Khongjil na thadrokpa cherol amana khanglage akupa marol center asidagi khanglabe yakani Senapati District Chess Association Sinduna Hanba Senapati District Open Chess Tournament Lakliba Mars Kungatarukta ki Kuntra Phauba New Salem Senapati da Pangthok Lagani Pompisinbagi Arobanumit Mars Kun Phaubani Punna Lupa Lising Yankai gi Mana First Position Tabadagina 15th Position Taba Phauba the Pikani Hari Akupa Marol Association Asidagi Khanglabe Yakani Hari Sacrifice Boys of Sugnuna Sinduna Lakliba Mars Kungamathoidagi Ahum Suba Ningthaujam Angomcha and Laishram Ronit Memorial 7S Side Open Football Tournament Sugnu Public Ground the Pangthok Lagani Saryaning Basingna Akupa Marol Club Asidagi Khangbayakani Hari Hauzi Sanabagi Makataba Pau Boya Ningthaujam Dagi Amuk Lawisi Mari Super Plate Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match ta CDC Sagol Banna KIYC Khetri Lekaibu Maitipa Pikre Manipur Cricket Association na sinduna mamang thagitang kulhumdoi digi team kunma thoina group mari thongna khaidokuna Langthapal Public Ground na sathariba Mari Super Plate Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match ta CDC Sagol Banna KIYC Khetri Lekaibu wicket ahumda maitipa pikibani match asida KIYC Khetri Lekai na tos ngamduna ahanba batting tokibada over kunthraga ball ahumda wicket loina turaga run chamaga yankai humdoi lauki masigi pakhumda anisaba batting tokiba CDC Sagol Banna over control the ball anida apiba target du yauduna match asi mai pakhibani ngasi sanakiba match asida CDC Sagol Balgi sanaroi Hiralana wicket ani amadi ball yankai di thoida run nipu humdoi lauduna man of the match taki sathariba tournament asigi hayeng ground asida all amen lilong amadi crowd khamnam bazar ga sanagani Taruk Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match sa Cyclone Thangmai Banna Model Club Team Bisinga Makhabu Maitiba Pikre Manipur Veteran Cricket Association na sinduna mamang thagi January tang kunipal dagi team Nepal na group ani thongna khaidoktuna Oriental College amadi Model Higher Secondary School ground na sathariba
Taruk Super T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sana ki ba match sa Cyclone thangmai banna model club team bi singa makhabu ran nipuni thoi da maiti ba pi khibani match asida mai pakiba Cyclone thangmai banna toss ngamduna ahan ba batting tokibada apibu over kunda wicket taruk turaga ran chamaga kuntramanga lauki masigi pakhumda anisub batting tokiba model club team bi singa makhana apibu over kunda wicket nipal turaga ran marfutram de khaglauduna match asi maiti khibani match asida Cyclone thangmai bangi sanaroi thoi-thoina ball yangkai nipal da ran humpunipa lauduna man of the match taki sathariba tournament asigi hayeng ground asida Sam Khagempali amadi YWC Langthabalga sanagani Lamlai Student Iden Club ni sponsor Toraga FC Lamlai na sinduna ngasidagi club asigi ground da team taratrong na group ni thongna khaidoktuna FC Lamlai Trophy ani shuba Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-set football tournament haukhre ngasi ahubun mit ki sanaki ba match da pham FC sektana BRYO Sanjembambu goal ama sinoda maiti bpk match asida mai pakiba pham FC sektagi amatangar ba goal adu Bijenna match ki kunma thoi shuba minita sankibani RYC Moidangpok REDO Irong Amadi LCL Leprapam Sathariba Ahan by 11 Men's Inter-Village Volleyball Tournament ki semi-final sangkre SWYC Samusang Santipur na sinduna tha asigi tang Nepal dagi team taratarukna group mari thongna khaidokuna club asigi ground Sathariba Ahan by 11 Men's Inter-Village Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba Ahan ba quarter final match da LCL Leprapam na Maikia Mayang Imphal bu set ahum ani taramanga kunmanga kunithoi kunmanga tarahumdoi kunmanga tarahumdoi amadi taramanga taranithoi da maiti bipiduna semi final sangkibani ani suba quarter final match ki sanakibada RYC Moidangpok na NYDC Khainembu set ahum mani kunmanga kuntaruk kunmari kunmathoi kunmanga kunithoi amadi taramanga taramathoi da maiti biduna semi final sangkre ahum suba quarter final match ki sanakibada REDO Irong na NYBA Naurembu set ahum sino kunmanga kunmathoi amadi kunmanga kulhumdoi da maiti biduna semi final sangkre Thagachari boyai hozin loislakpada ngasinongmagi oiba ai ngasagi pau mu pizari Environment Directorate State Climate Change Weather Report ki matungina ngasigi khwaidiki sakiba Celsius degree kunthani thoi dasbe humphuma thoi khwaidiki ingba Celsius degree Nepal dasmik yangkhaini thoi Nuksite yaw pa ising manal gisang maximum da sada maripudra truk dasmik yangkai mari minimum da sada taratret dasmik nipunipan oiki ngasi nong chukite hauze roibada ngasi maroiba pau amukana Chief Minister के हक्सेल की तेंगबांग दा Indian Express Group ना Express Public Health Award लिस्टिंग अनि तरागनी पाल पिरकले जिदिम लंबी सेमना मरमोइदुना BSNL ना इंटरनेट सर्विस पीबंगम दबदगे बिष्णुपुर अमदि चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की मियाम दा अकाइबा पीरे अमदे इम्फाल तुरेल खोंगलम खोपचिन बसिंग सरकार ना लेप्तना तकथोरकले Ngasigidi ISTV na pijaba pau matang sa lojare ming tabi basing bu amukana kurumjali